Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Palat South Paangut AA ki dikhot jong kaseng sign Partai National People's Party bat kaseng Congress hak khalai Turik Urisau Hajar Arpuar kelapin so ela dia bat kaseng sign Partai United Democratic Party hak jingalang ka balalong hak snong Khonjoy kasnong ka badan hak khaput jong South West Khasi Hills District hak ni ka jingalang bala pelong da ka UDP Ranikor constituency da ki Paus Paangut ki pajba ki badai ki nong Krishan ka UDP kila yeshim bentalang hak ni ka jingalang bala pediang burom mi ki dikhot Thamai chak UDP man Punjab Biang yoba Pius Marweiñ hak election chak ying dorbar thawan kaban salong house nem Hajar Arpulai hak jingkran mat kilat pathai khubor hadiam balawai ka jingelang uba Pius Marweiñ uloong ba udon ka jingkermen ka baskem ba Shispah na ka Shispah ka UDP Ranikor constituency kan yo Biang ka jingjab hak election chak ying dorbar thawan kaban salong house nem Hajar Arpulai namar ba ki pajba man lakasmi ki ang nur ban penyaso bat ka UDP great things in this area. Ada mentang-mentang keparangan, mentang-mentang kita akan ambil kepada gambaran dongeng peraturan di tansiman Telangana. And number one, the PC control is his contribution. PC control. Soal pada bini undang undang gambaran PC control dengan perangan. Number two, his ability to convince the government to take over the control of our primary school on the deficit system. Bini kepada ni control primary school ko kaya na akan kamu tu semua. Deficit school na geng ramana ram tu semua. Yang absen kamu sana. And this secondary school also is his initial step of matriculation. अभी क्योंकि इलेक्शन टाइम में हम तो ये मतलब ये स्पेशली ये हम लोग का पुराना हमारे उन लोग का लीडर्स बोलता है हम लोग का लीडर बोलता है पियूष ऐसा ऐसा मतलब कुछ काम नहीं क्या नहीं बिजनेस करता है क्या करता है बहुत बोलता है लेकिन हम उन लोग को बोलता है हम अपना लीडर्स को बोलता है उन लोग को भी कम से कम 1-2 क्वेश्चन रखो 20 साल में क्या किया आप लोग उन लोग को 20 साल में आप लोग का बस्ती में कितना घर मिला मिले स्कीम 20 साल में कितना तो एम्बुलेंस रखा 20 साल में उस हॉस्पिटल को कौन साल खुला उन लोग का टर्म में उसको भी पूछने पड़ेगा क्योंकि उन लोग बोलता है आप लोग एमएलए ऐसा है लेकिन पूछो आप लोग 20 साल में कितना घर आप लोग का बस्ती एमएलए स्कीम मिला Taksi nak kalian parti ini yang po Snong Khonjoy bi yang belum yang meeting jong di South Lake Snong berdai betul Khonjoy Khonjoy bi Shispah ikut di kumpul wilayah ini bagi layo Biang lagi Nong Krishan jong parti MPP yang parti Kongres dan wan banyak dalam rengkat ini ketika Elekshon Hajar Arpulai. Nak kalian di baru ketika polling station ke Bahab Lai ini Khonjoy ke Shispah Waikut. Nak kalian di baru ketika por bahagian baru lagi nong lagi wiki parti kembang wilayah Biang mentah dilawan berayat ke Krishan kepada parti ini. Nipai ya
konsumsi hi berok koi ko Ranikor. Kat ka bagi lek ya ka jingelang sa meeting. Aman la kisno niyo berpriang ya ki Rio Mai ya ki ki parti benwan join sa ka parti kitungi. Ka jingele ko balong mata ko gidon jikremen Shispah Shispah penjob na Elekshon aja.